Wegero bwakwa ntuko yaku ya Jumamosi nitete na mbere bwega ningo kugwata ogeni kirinteto cietu ceru tha mugwanja narua iri tariki 14 mweri ni jua 5 mwaka ni jua 2025 mbeta morin kinya mweri ni jua 6 tukiambiria nteto iji ni ati Rwangi rwa Kupet rutere rwa Embu ni bethiritwe bakiuga bageka mathaga jao nthe kwethirwa mwarimu uria withiritwe akiuragwa na njira ya unyomo niwe Albert Ojwang atethirwa muthuganirwa atethirwa agikirwa mpine nkuruki ni bethiritwe bagitariria na kinya kworota Rwangi rwa TSC ati mwankira kagitene gaka batirariria ikarikariri nkuruki ni bethiritwe bakiuria kinya munini wa munene wa borithi niwe Lagat kwethirwa agicheberia gitene na kinya kujukirwa ta muthuganirwa uria munene wa ikarikari. Rita Mwaniki na gutwambiria Kiama kia arimo gia Kupet mwena wa kaunti ya Embu ni maugite ni makwiga miro ya onthe na kuvinga sukuru cionthe wakorwo kivoto kia mwarimu Albert Ojwang tigikorwa gikionekana. Ojwang akuirwe ni borithi kuma kwao Homa Bay County nginyagia Nairobi na kuria atwikire wa guta moyo wake na njira ina kiriga njarari cia borithi wa aya guku makiendaga munini wa Inspector General wa borithi niwe Eliud Lagat. Sisi hatutaki mchezo. Sisi we are serious na ukiguza moja wetu tunakuja sote. Guku makirutaga mavitia ruvonge rwa TSC ni undu wa gukirira ndeto ino na kurega twena kieva kinene muno na tukienda kwirwa Albert Ojwang mwarimu wa Taita Taveta auragirwe niki. Albert aravikanitie na ni mwana wa kamwana kamwe nethe ucio no wake mwana wake ayo awenga nikiriro kwi arimu wa Embu na nginya kwi arimu wa Kenya ugwikaria mariti miario no mari thiini wa tauni ya Embu varia maragwatiti misuma